Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Ngaji-ngaji mari mengaji, sebab ngaji perintah Nabi. Siapa yang gak mau ngaji, matinya nanti jadi memedi. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Salat marilah salat, sebab salat perintah syariat. Siapa yang gak mau salat, matinya nanti lompat-lompat. Salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di bawah naungan Ki Haji Kirmani dan di bawah bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.